Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man sage klum zai I awang remnen mic na ke zikna tingkum chana zeng kai kechum ba mai gi gderegu man sa Zeme ko gine hai mena hange polia kai dera dele Nagaland ge naikum tingkum kum chana zeng kai kechum General Assembly election wang rabze pikeuting changta dib zigene Cfsb mene I National Socialist Council of Nagaland Nscn IM ze gimi polu ze takan ribe ze gimi punglu ze bamram ze nam kam nu le ze kachule zana I ze India ramgo ceasefire supervisory board Cfsb mene Nscn IM ze suna Nagaland ge election na dib zigne gimi pung magra hange ben te ze namni bze state lui issue te goi kulei ze kachudele ipo order ze zana ti meri kachibe pene sa ze hanai kum chana zang kai ge chum Nagaland ge general assembly election bamra bze plui in ze bam chilar bahangne state government of Nagaland mene district cham ge za district ge psui temram ne election so ge za election ting ze gimi pho magra gimi phung magra hange namni be district ramedu misonga ze lamui dele ze kachidele chipo zigene ti mirine sa ze na mailu ge prina issue te ze order te goi be factions of the Nationalist Socialist Council of Nagaland spy mele hange le ze kachidele chipo zigene I ze order kani bchai ze madu kaklebe pemak ze suira hange rangchangai dele ze sale za Cfsb mena I Nagaland ge election bam rablam ge Nscn IM ze gimi pho bze namni be za bente ni bze kana ke ziket tingkom chana jang kai ge chumai ge bente ze namni dele ze kachudele za I ze bente be le dairab ze jing ke zikna tingkom chana jang kai ge chumai de zaine loi dai gu dele ze kachule za Nagaland ge nai kum tingkom chana jang kai ge chum election bam rablam ge chaugume candidate changja ke zauze heli drama hange nomination rora hange lakai bzen znai kana ke ziket tingkom chana jang kai ge chumai ge lakai ni dele ze kachudele za ipo nomination rora be bundai rab mai zne kana ke zisna tingkom chana jang kai ge chumai de zaine bundai gu dele ze sale Zana Eastern Nagaland legislator gane mina hangna ti yangsio sangtam banai thongwam khonek kachibe peuze membership of the 13th Nagaland Legislative Assembly NLA gane resign te je pnai bam sauluze tati dele je sale Zana ti yangsio sangtam kachibe peuze tati beting kum chana jang kai kumge independent candidate lam gane 60 pungro Kipre Assembly constituency ge pa jangam pe peudele zai pchu je deputy speaker of the state assembly hange teti beting kum chana ze kai kana kumgene elective gai kudele zane resign te ze teti broge mina hangke tongwang konya kachbe peule ze teti beting kum chana ze kreti set kumge Naga People Front NPF party me bogu ticket te lu ze 46 Moon Town Assembly constituency ge dui pe peule ze sali Zane North East State Manipur ge local me makbe non local me hange contract ngau luze local contractor me hange contract zengau makpe zigena Manipur Hill and Plain Contractor Association MHPCA me bone local contractor me bau hange contract ngau ra hange demand te ze ki dele ze kachule zai Manipur ge non local contractor me hange contract ngau lu ze kagne local contractor me hange contract zengau makbe zigena local contractor me hange du contract pe gar hange pnuine ki ze demand te ze protest te ze znai kana ke ziket tingom chana jang kai kachum sum ge public work department Koyatong Impal West gene tedele je sale zaina chige MHPCA gu joint secretary Mayang Langbam Sarat Singh kachbe peune medium soge pogai je Manipur ge contract tale nezdu non local contractor ma hange peni ni dele je kachidele chirun magje major contract tale neramesdu non local ma hangdu peni za chipo rogedu NHIDCL banai BIPL gu contract ramesdu non local contractor ma hange peni ni dele je sale chipo jigene Manipur state ge non local contractor ma mena contract je ngong ke sangdip jigene local contractor ma me kalepati dele je kachidele zai mate do lag brame problem ramdu misonga je local contractor ma dage wangdi dele je kachule zai Manipur ge local contractor ma hange contract ngobramesdu local contract say bramrune ngongo dele je kachudele chipo jigene prine concern authority psui temram je local contractor ma hangdu contract pe gara za contract pe zaindu local gu ke be contract ru na pe magje state gu dibram du pe gara hange kyam gaidele je kachule
Zana Manipur gu Chief Minister N Biren Singh na bugu counterpart Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma zengolu ze Tripura state ge hnai kum ting kum changna jang kai ge chum General Assembly election bamra blam gene kyawang gai dele ze ka chedele zai chige Tripura gu Chief Minister zai BJP candidate Manik Saha ka chebe peune Bordo wali Assembly constituency Agartala ge gzau ze candidate changze hli drang ze bugu nomination paper ze tetibe mamai ge Raukyo gaidele is a sale. Zachiga Manipur gu Chief Minister N Biren Singh Banai, Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Tripura State ge Assembly election bam rablam gene, Nkyawang gaibige Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saze, Chunating Nagam gu kaklebe Naga political issues, Central Government medage lamui dele is a kachudele. The Ipo Nagam gu kaklebe Naga political issues, close Teunchi gule is a sale. Zaina Chirunamak Manipur gu Chief Minister ne saze, Chunating India Ramgu Prime Minister Narendra Modi ne leadership pung bzigene Northeast state ge kakleble ne ze teunchi wangkam ne le ze kachedle za BJP ne za India Ramgu Prime Minister Narendra Modi ne power te ze rezi te ze leadership pung bam dina Northeast state ge run mag ze India Ram pe bam sang ne ge disi ibe bnai di chun to chubr taram ze misonga ze wangule ze che za inkeu ne ze Northeast state ge disi ibe bnai di chun to chubr taram ze ge ki ze wangule ze sale za Chief Minister N Biren Singh ne saja Congress mele ne du BJP ge takai du lo za Zeme namra me daiki ge Tripura ge voters mela me BJP me da ge vote kai lo design Tripura state ge dichun to chubeta development ze te indo te dera hange ze ka chedeli Zana Manipur Impal is under the District Social Welfare Office ge MLA Sheikh Nurul Hassan ke chubi peune Manipur ge chingmra me pension ngo buidi me all age pension scheme banai Chief Minister widow pension card je pepe kai butan znai ge te gai dele je ka chidele zai chige Chief Minister widow pension card banai Manipur all age pension scheme card pepe kai buta te gai bige Chief Minister widow pension card je ka chi me mina hanghaina je dai ming je pepe kai buta te gai dele je che Manipur all age pension scheme card je kahachime mina hanghai na je himroket me je pepe kai bata te we dele je sale jana Sheikh Nurul Hassan kachbe peune sa je I Chief Minister widow pension scheme za pekeun sangne hai mingeu ngo gule je cheu kagane ai za keu kreu hangrune le je kachu dele je Manipur all age pension ting kum raks rogene kum raks na je skui changma hanga pekeun sangne hai na ngo gule je cheu kagane ting kum rak te set gene pan reimle na hanga pekeun sangne Charangkang changket ngogule is sale jana MLA Sheikh Nurul Hassan ke chubi peune department official meze hadai suruk polling station constituency ge je ipo scheme je ngol rahange teuga rahang du rang changai dele is sale aigena na maikna ke huzikna tingkum changna jangkai ge chumba mai gi ge de regu man sal wai gai dele pi gai jang kingai ni mle ne je to dele